Poloni Silver Langteng Hitialong, Karbianglo Thomas Council CEM, Dr. Tuliram Rong Hanglapen, Karbianglong Arada Tumpen, Chinki Chetana Jaimek, Padopo. Kiduk Kisung Alam Jongsi, Pachini Dun Depute, Kerabjia Tumta, Chini Nedachi. Sonse a constituency Tinalong, Karbianglo Thomas Council CEM Pen, Rat Angbong, Chinki Chetana Saiki and Bon Bomason Thotsi, Tang Ni Pai Krehini Arni, Poloni constituency ke Parlo, Silver Langteng Hitialong ta, Rat Pen Lam Kachethan Kachimunga Jaimek, Pamanpon. Laswa jai megalong ongdung arat lapen Karbianglong Thomas Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangatum Angbong Chingrum si Mai Padopo. Mai along Poloni Hawar along arong tin along Sorkar pen kepale le lapen Radatum kelong dun de kiduk kisung kachechak nangalam the CEM athengno lam chepaklang dun. Laswang bong pen radakar I kenang Jason an pen kerap chiaphan lam chak chipipon. Lapen meari hing kilele anta Ciklo Johnny Agbong pale poposi rat angno lamchak cipipon. Poloni pen siwa be report TK News. Secretary Generals, officers ke dan pen cenglo da Karbianglong Thomas Council pen ke papot ronga sarka itu sorkari gambura akya itu lapen manpeng itu songolong gitu mai pen cenglo konjun bang lapen kacara tu nabang buang pikiran lapen kita Pulunia konsensi pen ahin pen kebang hoing ngom pen kebang epo pron epaya pron sarpi sarpuri so ejang kipi kithijir pojir pi pini ladak lam baca pecoy made CEM interaction labangena kamalam mendah julong lo lapen dak lo kele misi nang tu macing honai kamura kini ahin tame nang tu makisung mukha asa yang dengan tame top jir pen pinpura lo nang pisi ni panang pisi ni Karbianglong Thomas Council lada secretary pan hodai pondo hodai pensi lasuna tame nang tiang Pulunia konsensian bang kreket homadi CEM interaction program mate CEM pen lam kacepecoy budi sore kacepi langsung puthat Karbianglong Thomas Council pen citik pomlo dak principal secretary pen cenglo secretary ke doan joint secretaries ke doan officers ke doan lapen ang parame district commissioner pen cenglo superintendent police pen cenglo law and order pen cenglo rara tumpen ronga sarkahai lapen sorkari gambura lapen song ke doan atumpa public athengno rarang athengno selang tu benci cithan lo aben kopi pia sayang deng ma kenang so anje pin purolo na pidung lo pa pin purolo na pipiana sayang deng tame alang tu ningak lo alam alang tu cithan lo asba cithan na pot ini Karbianglong Thomas Council ningak lo churolo alang tu lo asi bahaya saya deng kapicun ji aphan ni tu konom 16 ni review meeting goji along tin a consensus ke daman tame public atum jitu lo nange pido tok jir penanga pido ala sab buglet tiar datang elo pelong ni tum la march cheklo tining financial year 2025-26 la so financial along thaponi ban bori bon pen tendar kor pen jak local tum ban jipi bon pen kama peklem ya ban tum ko puthot ani jok na somji ban Pulunia hawa tame bak sir Puloni long la guest house Rengbong home school long do tame dak tu public tu mate lada Pulunia ra tum kanani pen Halloween pen guest ke bang pulote pasang thai bede tik sala so laptak la Puloni guest house puthak hai ta dak tok jir pen dulong ni tum iklem bon je ban tum bori bon sir urun do apa na pen tang tia son se kalong urun do ga cetang ti an ke MLA pen ni tum chingwai pen pi bon je ban sini tum bori bon lo te dak chief minister ban ta bangji la pen da nana makilong le apena bhaga tum ge hini do ko khlai tum ring sap chap sil pen ICC kelong weg je tum phan pi bon je phan tum bori sir la ang tamen ke bang Karbianglong kan tamen ke bang ha department pen luarun meeting pen ma tum ke bang du pulong tang tan pen ke bang mane yung sedak ke du kok pulong ro asal tum mani kai ta puga na tum ala tum han pi tanang pino ya ron repet ke du mane ro yung si du kok pulong te dak na tu ni tum pi tanang pino tu Karbianglong Thomas Council pen pasal sang ne klem Bihar Bipar ke claim ke na tum claim long hok India citizenship lu long te hadak article 19
1G subparagraph 1G long lang no India citizenship lo long den hokta nangli biha paper trading license lai ta long nang article constitution article 19 subparagraph 1G long lang Tapi sih sir, tugasin na nila. La Rajiv Gandhi Gramin Dibutigon Gunduna. lasin mo hetan thalo mat public thalo lage along tin karan ngapile Darbianin ke, Binanso ke, Kursi Jen Chok ke, Darbi ke, Aron Abi. Hamba bangso Aliga Abang, election ke thuru, badai proxy, atai proxy karate, ay apartment PSLC, PSLC abhi isrela lekle nekhi, no la, so Jem Hanse tum recession claim lo. Non bang yang kethal bang ye thera me pelang kरेंगे जे bang se decision rekle ba aparti IPSLC lo ne dundi opat asi FPSLC ta prapti ma jetha ko government bi lo chiri de lang kunga haba bang so ajay kethal bang si itu ahur si hempre ke ha langa jeso SDCL leader ASL leader KMCL leader Tascom leader, Hiling Abang Kecesom, UPDS leader, KMLF leader, atum Sorkar pen, luka jeko agreement apang kapinre pen piloku. Je MOU, MOS 1, MOS 2 ta Council bhata korba bakli jakong kapacilu ya tum usi epanang itu jubru. Ilige MOU bende 30 department Carbengo Thomas Council Jakong Lango sile chho Ilige MOS